Mema ashafo ne adofo nyina akwa banensi asanso aba behyiemu e wo hase so ba akofo ne ma megidi se bibia ehhehye yie e de ema abusua ene abaya na nanu ada de nani kiremu hase di na asembeto ma me bene wanim se o ma me awia ne ba no ene abaya yi ne ma me ene abofra na ye no mo o kase ma me na awia no omu nyina aba bepiemu hase na wutie ma me nanu mu nsem a wo de etu dwa ne abaya ne de na nanu ada de betu dwa na kyerese nsunsune bi wo ma me ne pa abofra ne yie enu nti enu tu sa na mo na abusua mepese obegye brane akone akwakotie nkyeremu na omude etu dwa no na afi adwenkyere bi hono no o de ato comment section hono mo e de ama me ma remfi so be like no wa share na fe nso wa subscribe medium je so ne na akosia adepa yenkone nkonkotie embrasisia wo ba ye se me ba na yira oyin ma me se me ba no wa yira wei ye bomodin a ehwehwe ye Linda ne maame ane no twetwe enkommo maame abena sewa ene no kasa o kyerɛkyerɛ ye mu na biribi asi me video so no mpamacha aye ready ana hawili sisagumi so na yenko anu adafria na dwi nyina Linda wo maame na aye wade me kr oyima mi wokrom ha meninam so ame nam si kofie wasi yo ane be kofie afa no pai eja me timale che mu me dada na kaka ba se be ko kaka na yi ni friji ane nye hu me ko che ne ade nyina nye nti kaka na me ba na Linda safa bi so oyima ba mu mi ba no esunya sam ketwa pacho ba Facebook insha 104.5 yadamu live on so ewo YouTube bobadi ha be hwe bi na ne nyina ne se ba tan no wa ha obobada sam no tofa me bobadi kokodu bushen suku bi ho mesramu me bo suku ni di ha me de ka asem suku ni nya boni bia mpamacho disclaimer me de ma no ajata suku wo bushen wo na ye gira sesi na ma me kire se wo ko ne nkoda no amakwan ampa suku su no pi no amakwan enti na ne ye hye no se won fa koda no mra na wo metwetwa ne ho niema Linda so ye smart woteta ya wo ma fa me bana go school ni ade enti ampa ye ko na ne ba no na ejina ho no na eja batan de oye ne de ya wo ye batan enti ma me abena se wa wo hobi ma me abena ba no e wo hobi Linda so ne ejina ho akoda no enie na ene ma me abena se wa e wo fia sei Linda wo fia akoda no wo fia de sesa wo ti ase bia me mo ate ase de sesa ye hunu bia be hunu ne nani asipo ni twi na fe yakwa ni Linda wa na ebeti radio wa wa ambajo wa unipa your body ready DJ wanyi wa se be ni okwasom Linda eti say kasa na no pa no ache na wo ye na no odin kasa ne enko o be se ne wa hu ba no akoma to yem so hu ma me so akoma to yem obia akoma to yem okay mame nkoma me ho na Linda unkoma ubo ye nyina no wabo kofi din se wukunu di kofi wabo ba fo bi din wukunu kofi no a wukan se wukunu ye so be sra wo mame kura adaje no kofi yawan wacho ye mi pa mi kenia wo kania washia no Linda me ba mame nya de we ye ma aha wo kania washia no bacha ye shia ya chepa na me ba no 4 years na wo shia kofi na onene te he pacho na tata no ha dan wa atonsu ti atonsu na mote na no si mi fi ya fe no we oh okay enti ade na ekoso se kofi wei otu kaka ti afede wa ba oko hefa US kofi ko US ko benzo only when United States now no ya say oku US oko ni dia woni ma ni kofi no ba ma onu na tsena fie be ni dia ni kofi o ti say kwa de dia de friend sofu kofi e friend sofu kofi ajeta o say me friend sofu ma me ko Dubai kwa Linda nunya isa sofu ma me omo fra sofu ma me isa kofi ni nti me nche no mo de friend me fa tu yeah
Okay, na matisi yesi Kofi dan wo Bofuadu. Bofuadu ho na Kofi wo. Ya mic ni ye makora na mame na mpese me ne kasa na ben eyi no ma me. Kofi dan wo Bofuadu fa hin fa pa chew. Wa ne wo Bofuadu side new site. The last time I call here na ben me call in Chebiasa. Edi be say 2 months ni me ndie ono onyanko abuchi. No ha o Ghana. No ma me share no ka say direct me say e hona e. But Kofi number what the man me frey ya no Kofi no was oni wo. Oni wo say was oni wo. Otu kwan no. Na ne wo fa say. If phone so na me ne de kasa. See, yes, or outside now, or the international number, be friend, but almost a my TV soon to know what about. I have a Sana my phone to almost a my back TV soon. You're sure saying sure from outside the VAT. Yeah, I think, oh, who was so about TV soon run or buy? Oh, wow. Wow. Okay, but for you, my friend, your helper. Helper as in how? Me call if you na omo we if you omo we is different. It is say ya two cars e kwakire Kofi fie na wo Bofuadu na obetumi a kire efikro. Oba enyim wo. Onim wo. Evelyn that is say na mi adom. I fa na no ma me eti Bofuadu ana hin na mote. Bofuadu. Ha. Be Mike no. Chiakonya bra wali. Wa he fa na wonne wo ma meti Bofuadu fa he fa na motie. Bofuadu wa usi wo kan ma. Unante kwa kwan bi dam. Oko straight abun sign fie bi si wa na ye ko. Wa na ya moko. Na emro mo nso e. Wa na ye ko da. Kasake say Evelyn what your team? What Nhyira na na ye team obamza ma otia no ka di kufu asoso e na enye ready ti bobet ma mwate emro mo ho no mo koye de wo ho aya ye koda wo mo koda wo ho ai mo da ho emperor do say dobi a wona mo da ani ba fo ye wan onde oye helper oye mo helper achai wo wo hu ba fo da ai aya wo frɛ no ye den Nhyira FM Chiano. Ochiano. Pachai. Enra enese ye ba school mu ho no na de wo ko school me boa. Pachai. Obeko school na unko school. Meko. Obeko. Pachai. Obeko school no. Pachai. Okay. Abusu ase na semetie ma me e wa ha ma me misa no se de na asi. Sade ya ka dada no obey wa ba na ne nkomodie no ma rekodi bebre gu ho Kofi a wo kana se mini no e bia no ma me enim Kofi fi se number de ma me ne de me frɛ ya no nipa no kasa wo kana say I don't know anybody call Linda me I don't know Linda me say wo ba Evelyn nso e I say I don't know it's wrong number and what they told so ba fo is so help no so say media me was antansi o metemba bi na wo bai bai se ni kuna sifie wo area ha eti me bere me kunu dan na dan na wuti mo no ye me kunu dia pa che wo ne nkomo ni gina ana ba fo so se e kunu dia dia dan no ba fo ko se dan na ye oba dia me kunu de medina ye bi person no na se ne wo na se na Linda only problem yes challenges being here oh mami me wa kwa ba yeah now what to say adum Linda say wanya fie ya de ne dia to fie so na Kofi peso obesra wo a wo ma Kofi ma no wase wia eye wo na nan yi ma nra chese ye nyina ye ho metie e de na sie me da se me tie fo nyina me ba na Linda me papa nyina no okay enti edu me ba mbasa me de wo mi no ba kutu kwan ono na chiri ba no I'm going to tell them I'm so na penny. Timbers am do ko Canada. No be fa do it. Ono so be fa do tos.
oka che me say baby aso no boko fin di na minim kofi kro ese kofi no bon di ate minim kofi kro na mse fa kofi ni brafi na baby akofi de bia kofi utumi mo obi kra frem aso de kofi na mse na me ben ba kona katikon timi ana mso ani ya wadi mbeso o passport no ko winu o se na mami wo so ho hedai na mse na sma mo so ho ketwa na penni o se da bi mi de me ware pa dia onto kwan enti chisema warnam so abeso ho na mama papa kra dai ewo ya ka bia o so ndi wo nko na mi na chiri ba ne ko yi okay ti wo kwa no na wan ya no se ye ko ye passport wo sister a wo mare enti wo nko enti na mi stock to mo Dubai ho okay enti na mi nko na me ko pa kese ti mi ya kese na chiri ba no so na boyfriend fe ni Kofi boy said that me text message ai say o de Kofi dex unti sa Kofi na so no so ye okunu na wo Kofi ni different okay ana boy so good life for washing you kana samani stock to na wo free me ka che store one no mfama me okay me ka che store one na store one say no first come na boy ni betu yaka ti boy ni betu yaka no man na just me de why ho see alright no me na gu na lenda so bia o botire no o matu ana me say me ko finya ma ye die brana me for wives e mu store ni me tin na ntama ko fi baba no e bia ye fine ana asiu ana go fa wipe ko ma fa ni me fa ka kra bia ni Sunday yen nyina ko se hye na me se tobo e me bie e be say yama it is store no ya wo dia e ko fi dia Dixon dia na chiri ba no boyfriend dia na ho dia mimi ku fi ne dia wa tia ka ma ko so only store and ka say store ne ho dia store no was say Kofi Dixon dia what you say there be o na one thing say ma me na man tia say o say mimi ku Kofi ne dia o ka say unim lenda unim niku na ono ndi Kofi ne source say o ye ko na meti yeah enti bache o Kofi no store run na hono da Nhyira FM oni no wana also one the candidate na also mkaka sabe kasa kese kakra middle omuso de ase oso mka de date kasa bi na kan se na wo kana miti comment tampra o min uncha dante on brofo mama what's the lesson what today chana actually ban boyfriend one the candidate until the date ya no ka twin waka let me am afraid Dixon oh David my yakun ko so nyine enti Kofi dani so na ma so when Kofi unya ma mudia me shisha wives wo mama Linda yeden abetina aka ma wo ti fi bebebe na etwa na me start say me ya wives wife no to 12 million bi go to the money 10 city Linda edwana wo die ndo beka because obi better wa dia na 12 cities wa daka mi to so be 15 cities when you be to la day e wo to sa dia beka wan fi me o se me yi me no so ye na djuma me hu ya ne say enti na me power na me de me ba fun e ko gusto ni anopa ye ba na me ko ya se shem me be shem afa ye power o se komesi shegun na me ko enti o se shegun ma me ba e betima bo tu mu mai ya no ko in pacho o fia o se me ba me beta no o basto jam de bia me ba ho chinti okay o se me ba obi ba no pe ba foto ye ni obi am ye nya ebi na me bu ani okay mama me ba ye twa ni ti ase store no a wo ka ho asem no de na kire say ye wo ase na store a waje onya me e na wo ma wo be ya tire mu kakra atsemu kakra one kasa kese a ho mentwe ni kuru Kofi bia ni ho ni kuru Kofi bia ni Kofi stylish friend numbers na friend be da bafo na Kofi kro no na me ma Kofi kro bia ni ho store no store wi anu na ma wo friend no pa store wi anu na kasa
And the minute shooting a store and the man, a big store man, Dixon. Yeah. I know the man Dixon when a Dixon did kill the man. So run the friend Papayano. And a friend Papayano. Okay. I know the king man for money for never going and never did a bar. And I buy a man who now store for 2 hours in the banners of freedom or anything. And Tlemukaka, and my sister, Mamma, and what's him. And 2 hours a man here. My mom 2.5 years. For baby ban, so okay. I don't say 5 years and 2.5 a baby one. Family say, you may go with your Yasa. You got some name, you know, free. I grab one thing. I got to boss. I see some store, no more. I want to buy her. And to me, I'm Zelenda. And to after me, I'm so a bit of pampers. There's a boss can see me. Abesim, and I'm saying, where was the Mama? Say, let the media Abesim. Okay. What about blessing? It is a Simon Zelenda. Woman, you make your bunting. I'm not bunting, see me. I didn't know my day. Abesim, okay, Mama Meba. Neba Tobo, Linda, Tobo. Akure, media no cranny, hear me, Titi. I ain't found out what it is so famous site. It is a Linda, what 12 review. I'm not going to if you want to a Sunday, go back to the media. Maybe someone would die. I found say. What do you only saw or Bama being checked? Let me see what Bama Jack went so about no parano. To be said a flock was a come to be a man said, the not collate the court. I question the beer or what? Yeah. Because a woman or muscle. And a dama burning to Benjamin. Up to now, my own mammy. I did young with the more person because here. At the end of the year. Okay. And I remember, my many bath for prayer, you can say me and Cassa. Hello? Hello? Bath for, at the sign. Yo, wadaruma ya pese Linda mami abana said ye wo bo udi no nti ye pese ye hunu mu kwa na afa so a wo share Linda bacho okay facho no afa me gina mani fie ni mu me be ye adwuma na na me hwe fie ono ti me hwe fie ono na se ono ne ba ya sa so hwe obi o hwe blog fie na no your recording ko for ba every site be ye adwuma na ta kan no ba kwa na came on to say na then I'm saying ba within 3 months ni no me number 2 workers for kakaka bi on me busa omo ahwe say dia in case omo no me hu omo ana say dia black of me hu na ana say ni hu no nti no de meboa no and I'm betting on a dear chin and Obama on no baby family say na akwesi and I'm just na me hu obia sa aha the one na to me ni din koma na afi de na not contain to the extent that me na ma sheda yes e black of na magi mani as an case me na yi no as o pese me no ko represent black of man and brefie and say na nipa no me nim de waye so why could you money be ozon go di bona me me fa me nko jina me na me abe na be hu nti won hwe ne black of no nti no ase nti sa kwekede ma wodi animu a wodi baafo no abamu pacho say ya kekede ma wodi animu a baafo no aka na no no ana aha aya omo ba beda wo ho o say omo beda wo ho da okay ba nimre eba da ono mo de ana wonso wonim sa nya woni kofi no so o ma no o da hwe wo da wo nchen ana pacho woni ne ye bibi ana pacho da bi woni ne ba na bai one ne ba ne bai na denti na wo ji wo mo da wo nchen na aye denti a o se akwa eso obesra me ti yo no mpeso obeko no o se ade achi ana na obefia ne mo mi no mo tata no mo ha no ase na nyin kan ofie cha so pe black ofie no ne those kind of things ti ba ase within recently ase na me tete ne cafe mo ni ada no ofefe me na no person me representing for black ofie no those kind of stuff and I'm say that demand the mean ti nye na boa na me be se me ye de me boa ma hu
say work for no di any but I say still na kwa nya obia say the number menya the number enti mpache o me say bisa bia mu woni na ye bibi da o pacho da di ba for was o chi anu o le na beginning no okwa no me da se why okwa no dia jame so wo ko ba bia ban dia mkam nim sa soro no ede oko oni odini jame be 1 week okwa oba na kra ne kɔ ne nkyɛn da bia anam sɛ na hinu wanya won kyɛm bebe mbu nti akyi wo kɔ na ɔde we kɔ da kra na ka ho ɔde akonam so na sɛ wo da kra gya me kama na nsi ada wo ba na wo de akra ekɔ no so ba ma ne so mfa ne mra eni o nti mimi nim sɛ wo mo da okay mama me ba friend say ansa na mama ebefa wo no ansa na mama ebefa wo no na wo ko school wen so ba nyina na wo ko school me bo a ba Mike no na wo ko school Debbie iti na wo tifie de ntina na wo tifie ona na mama ko school o mama na ma wo ko school iti ya na mo ko hen daytime no se wa ko school a wo ko hen yo fie efie be mu ona na simu ni fie iti ya na mo e mu odwom satam ne de na ya be fie na mo ba fie asa no awuko fie wani je me boa wo beda fie ne se mo beda mmuro mo hemfa na pe me da fie mama akwemra akora iso eden ne ma mo fa akora na wa mo na mane no ya ma me fa na mama na mane no no ko school was Sofia okay akora no ai sata no obotire was Sofia oh enti opon a no akofa no ana me ma ne ba ka jetia nti opon a no okwa so be kona kola na yede wache wo school mo enti saade a chese pe school for Friday e ma no na mkonya school ai police depot na chi wo no police for nothing school bi ho na me se makọ yo so meje 1007 enti makotua enti Monday fa ne kono nkoje ne uniform ne ne na ade ne kono nkoje ne uniform akure ko school kama afedie akure timi tu enti bo a ombebe fi ombeba no sale na time ko na badi sam say na ade akure ko school 10 aboko 11 was wo beko etimiti jani store na nim saa na akure na fa atade ahye no ma fampa bo na fa bag na ma me na tu so dim baby mi so de ni ko school enti dem no be ka che me say ona na no go school na ma me tu mo de ne ko tra gate 13 enti wo se school for na pon na wo mo ba wo de na ba enti nyabotre results ne ba ye no na chese se ko school 50 o ko 10 akora no sa mi de minim so ko school nyina no sa onko enti wo ma bi na danfo ni akole na me ko to akola me de ko to mamre nim se o mra me be o me ka chense me sre no se school na akola ne ko no o ma ne ko nka nkire me no ka che me se akola ne ko school nya akonya ntaraso na me se ne yenko to akonya ana wasi da bi school wo yemfa akonya nko enti wo sa ba ka che me so akola ne ka 4 million musa dis kan ma no na me se ne ko tua na akola ne nya dan enko school o ko tua ya akola na nko school bi ene ma akwan me ya wasi school de nya nam se school kaje tie nyina nkofo ma nyina ho no me yeden e ban yenti obi apa nkra na omudo mu twakwa ma wo ma apa enti na school ni nye enti se school be na apa se de ko oso de nya abotre eti one day me ka chance akra no me de me ko boarding house wo ka chance boarding house de on prenda nam se be fa o se racha ena me de me yimani o kan me yimani enti wana me ma na chiriba no ko bisa school ho sembe sembe de akra no ko boda boda de obema na ko because dey ni de emwa because obeka so ma akra na ko so ma ne nyeden enko e ma ne nko to ko bisa na akra de amount be chenam se ne sisi akra ni moto mu bom ne sia pro si fa ne ko tsa fie ho be 1 week school for ne so mama kwan nto mu bia e ke sie de akra na yeden akọ ade ko no ko ye akra yi kama ti sa uma ti bia ko okotita akọhwe so ho a nto bisa mia maka chenza akra no tano so mi ngotita bebia o tano so ma mi bi so hu de bia e wa fa enti ne te de ne wuku hu wona de ne ukotete minimu kran boda mi se o fi ho enna mi se minimu da nti de ne ba utrim se ko ho
Unim say fees or ira. Maya fasting 3 days. Bidi mi yehu yehu. Unko mo no be say asem. So say Adana. Madam for no me go me mate. Me go tete baby a. Me ko fie na o say we akoto body a o tua 5,000. Mama tie mama wate. Enti wa na ne me kansa na kolai obefa anu no de ko yintu. Ono so okọ asoro mama ye. Yeah. Enti okọ anu de akra na ire. Eko. Wa na mse ne to anka twade ne nso. Usa na faye mano. Na ompesi anwumre mama ni tie watwam no ti ni tie watwam nyina se ne ana me ka che so mfa kra ni hia me because yeso on baby school ni Monday papa no so ka che papa no me fra papa no say se man fana mantama ye baby school no onya kwan because JHS for no nkofo do muma ebeba na se ne on fa kra ni hia me na me nkotu admission na fa me nko start nko to ne ho ne ma e ke se Monday at night day ako okay tim da wana msa we kam se wo ko na me selenda pie but baby akasa kire me se obaba wo enti keep akola ni yi eno se mate na me se ne mu nhia me wo school mu ho enti me teka mu ba no fra me se ma ye fo pragia lenda ni mu ni e wo fie ho ana me se wo de mu ni nyina nko papa na me ba ene se me ba na kese su ni dede wo de fra wo de ye den wo de ba ya enti open say mpacho medium person na no boarding house because of ananti no wode ne na obekasa wode ne beko onfa ne nko okay but boarding house de me kura na beboa me masumu badwome edu visiting dia me frɛ minu nyina ba yede ebekɔ hwa akola no onyirai okay o boarding ebeboa makura na de so onima de pa ba sisi ama se wonko school wonhia de akora ni ma de papa me ko bi to ade wo me store na boka calculator. Okay, mama meba. Mama mera bonten na yenhwa asem we ba time no. Ne nkomo di a wadie enra ne nne. Wu ne sen. Mama na kire na asem mu se. Ne nana ne da achinti. Ono woye adwuma, wonya to onhwe no. Na no nim se ne ba betimi atena ahwe no. Wo hwede akọ so akọdai wo se ampa so akọ oba no. Ne kasa ne ni ye bi a waye ye no kire se. Eniema ya ko okọ na nsane na ntia yo wo wadwe ye o se ye no se ya na beboa me gina na adwene pa cho timase phone ka o me kwa tabra de voter 03220-835-818283 03220-835-818283 misraw ebere no ntia adwum TV na ansa wafre na memfa collars e makomaku du na ye nhwa de hello. Okay, 03220-835-818283. Pacho, se atoma yankwe. Hello? Hello? Menafu di baby afrefi. No gabe yantanti gabe. Atia. Yo, yenti wa. Ope sama mi aji papa wotani nana ni yuta. De ban abaya no mami ni peni yuta. Eke akono wenya betre na mami no da kwari da tinti na maame ne mbuwa no na ya kwara no na maame no woye bata papa linda betre na maame ne penasem me de no tia kana no me da say hello oh ahoma eden ni hello Naima Papa yankwe Robert de Kwatubransa. Yo, Papa Robert. Let me Kenya and said, okay, you near by ya. What is here? Yes, Nadaurma. Uka Kata no anima America. Na Ayobia, yes, matter. Also, is a mamma crano. A wajumpa, a wakalano. No Christian Mamibia, and go tell nobody in your life or more. And to get a number and what it near Pacolano, Cobody, and Nacolano. Now this one, Ayatama. And Naima, I can have a hard time with Yacolano first. If I'm a mamma, Yacolano, that's Yakama. Mate, for Bakum, you know, being young. Hello? Hello? BOT TV, Biano, yeah, near Trem, near Kawai. Hello? Hello. Afternoon, Madam from Pacho, would you baby of Refi? Yo, Pacho Yentio, Takra de Boko. Boko,
Me o wa de na o to ne ba ne hwe o ma me no ne ba no ne ma me Name's a network no anyone. Hello? Oh, in the call section, I don't think it will help. Me ni se bebuwa me. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, madam from Bacho Udin, baby of Refi. Never tell me you were no, that's a free me. Okay, I want to too. Oh, yeah, the man say, I dream for 1 month. Na me sure me pa le me ye beboa me se on map and ko double. Joe, big mama, 1 minute. Mama, me pese me bisa Linda sembi. And no can be say. Mama no, nyane mama no, na ne mama ne papa nyina, pese me hu no kure wo. Adwen no nye nko Bacho. Ye nko what dwen you saying was me ho. The madwen ye 5 years of madness. Akolai ne da chinti. Sabode no. Mama na ka bibi say, edru ta me kwa akosra, ono nyina abekọ. Yeah. Enti na akola ne de wo ye den obekọ body house. Odi mu botoko. Odi nchini direct botoko obekọ body house. Okay. Enti dru si e kwa akosra because sabre ya wo hu ni ye bedu mre bi na akola da che be efe no. E do be hu se ne ma me wabo no. Enti wonya ne mfa akola no ko body house. Okay. Ohin ba. Ya wo ye no. Ai ma. Yeah. Unim se Linda o edinfo ba. Na ne bie. Me hwade o. Oba office no o kire ye wo ho nyina o kire obi abobre. Na big mama ni ho. Linda. Ura ha first day big mama uhun ne say. Big mama. O you true afo. Also a day. True afo kan ko. Now say o ye day. Ya wo ye no. Me ya adwuma won tinya potre. Ya wo ye no. Also a day. O you true afo. Kan ko. Okay. You kan ko bia no. Aha. Eti de wa kan ye no. No kre. True afo ne obi. 5 years Truth ye no. Na true afo ne ye obi a. Okay. Eti de o kan ye say ye no kre. Say akran be ko boarding no ye no kre. God. Your best standing, Indian show. Why? Yeah, your best standing. Enti na onu so hu ne saying onu me de wakaka akai o ye di mu ana why na pare ho ase why o ye plain na no bro for ye dey no o ye na oba kan da chim tobo adai da chikasa ne se na otikaka oh nze na o kan bibi fa ai lady gold ho o said ogura ha no ohun lady gold bi nti be se no so o kana trefo hu se ga no o wani so ade hu no lady gold di na ohun ne sai Nhyira ya mo Linda onte ne ho ase na omra fom Linda ni ahwe Linda ama ya hunu se ne maame ne de onye nini obefa ne ba no ya gya tum okay ne maame ne de ya de akola no be ko boarding okay na ya bo akola no na wo no ne ma wa kan fa wo no woni mu a kasai na me ko ale chief osempo ko do yeswa Linda o maame opoye wate o maame wo no ana wo ene wo hwe wo wasetena mu sede wo hwe be bo ne wo ba fefe wo ba ne ho fepa o abaya sono kama mana dachi enya basawate yes ada aha enu ti ne stress ma ye kwan sede wo kan se big mama ye true afo no watimi aka no kreso wo mama wo ti waje atum se ye nyina wachi dia definitely ye nyina wachi se abela ba wate chiam ana yanko baby akolei ne papa no o papa we akwan papa we enu nyina ka wona ye me bade sa papa we onim ne papa o we school elite college wantwa okay nam de me ko kumewu me brother wo no so benya dey ndi no me brother ni fi me hu ya so be ka che me se o mpokumewu na onya school bu opakoso to be so ko nti me ye bia wanya dai anko no ko no di nyin se mfiri e ba ti wanchira ko me hu so wanyam me hu da
nti woka je me se obutu wana ne yafune wa mama na kotodru nti one day bi na me se da bi mama fa nko hospital na wo complain dodo me kwa se wanyim 26 weeks ano se ma na me ne hwan na ada Jesus ana me se na me de me huni pakura woni na da enti sometimes boy no de ne ba fie da wo se ne mate okay na me friend because me mo ba fie we se kan o man ka hwe na me se mo fa mo jimi enko enti se sa be ma no we mama o wan kan de me ne je no ba ne ti boy no ayan o mo yan kra mi nu na e de ko to abusu na nim no se nde anu mbebe fia be akola ne dia minim na ma wonim boy na busua no me no mo ti atonsu ye ko fie mo fie ho okay aye de ko to wo mani mo je tum okay o wo ye boy na chiri boy ni sister o yi mo say boy na de say ai bossu friend bossu ti boy ne ba until lockdown no e be ka boy ni she mi fie a wo ne lenda ni akola yi ana boy ne ko ye fe boy ne ko no akọ sua for David say akra boy no yin se ne nya boy ne etima boy ne nkasa kra no bi mu nsi fie wo biewu enti la so la boy ne fa ma tobo afi David de nya ne sa tobo sa tobo leda tobo ma me nya ne se yo ho ya ni kan takla akra ne de ne ehu sa akra na akọ na se hwehwe akra ne papa no a ye tu sa na wona mo fo ne kro baba ni ne number okay but ne chiri ba no okay am so ne chat okay inti ye betu sa na mo no because akra no so nya fatherly love now yes. O papa no so ebebe no papa boy ni jonko Linda de mia ye behwe no de me sra mo ne se me ba no enye sie no tie bibi ha no na me fa no ma Linda photos no time ni nti kan ye de bigu Linda ye nipa bia ompere ho asem ompe kasa but afi enyema na ekoso no anu aye de boy no cross of friend ka chense woni me madantina oso wo mani nifi ensam no etami ni se o da Linda bo dance kasa but echie na me hu Linda bibi ha me ba no but me ntimi fa me ba we nka so me enko hospital onko bibi anja mi o ande minim fa ira da wachi fa we ti momo na o ka no ono ne ba no me ba pagi no ono mo sa oni kafra fa wade no fa wayi na ebo wachi we ya ekita na fa bag na bra mama mensu Linda be fine obe kama why obe kama na bra Linda form ekwa me mama flag o me pesa o hwe ne form no oba pa o ena say da na ho kakra bi na me de bra ni say Linda e kama hwe na nim ni na nim ma bre o de ko sia se ko sia no coffee stylish mama ka akoma to ye mate ye ma ye ho be boso me mienu miensa obey okay why Ashafo ma mesanso na mo asese mo je bre na mo ka me ho ne ekokoshe video ekotie mu nsem ebaaye na asemo empanifo aka bia kama na awurabai senko betia afutuo ya mo de tu dwe ya onya abofra ne ma wo maame na maame ne mfa ne nkoto boarding house because abofra ne dachi ehu hia so ka omo ka se omo gya abofra ne de ama ono a ahwa na bibia akwakosi a emu abofra ne na disuamu nti so betia afutuo ne dia na maame enhwa abofra na ne dachi ensini ya busua ha na mde mu besi mo like na mo share na fe mo subscribe na mo fa mo adwen kire nso mfanto comment section hono mo efa mame da se na mesanso any more de hyemu e wa ha bi mediam je so ne na akosia adepa makrawa na madawase